Evebriya balafirgeya kerkuke. Se muşekli balafirgeya kerkuke hatin avetin, kesek birin darbu. Se muşeken bi eslehwe nenas disayet bistuse u niv de ketin, duji aliye leşkeri u yekşi aliye sivil ve, u di giyaye neziki deri de agirçe bu. Reveberia balafirgehe di daxuyaniye kete got. Agirji aliye timen agir kujiyeyen balafirgeha navneteve ya kerkuke ve hateve mirandin. Reveberia balafirgeha kerkuke vi hajigot ku, diğerişe de kesek bir siviki birin darbu. Tizirar ne gihiştreya firine, u hemu alaven balafirgehe jine bandorbun. Spasci swedere, fermandaria operasyonun kerkukeya kehreman, u yekineyn lidora balafirgehe zubersivdan. Vigot ku bu yer bandore li ser bernameya firine nake.